Kani kedai ke All India Radio Shalom ka khubor ban puli dailus atas kini kilong kimat bekong san jong ka khubor. Kentu Menteri Rambado Narendra Modi ye ke samla kari ban pinslam haka ban wanra jingkala ban yatrai lang ban kentiu ye kari sike kerdan bakham chijrong. Play katanat ka kot ka kya jong ka sarkar pedang ya ka helpline na ka bantaban ai ke jingtip bayadaya ba ka jingpang novel coronavirus. Bat temu ke sarkar pedang ban bu ke karkhana penmi jingbam hajan ki jakarep habaro ki jalla ka than chatai lammi. Menteri Rambado Narendra Modi hanin kasi ulong bagi samla jong kari kinya khun ba yale persya iki kam pentri habakran ya ki National Cadet Corps Hamadan Karyappa New Delhi Modi ulong bagi sarkar bamenta kala pelat ya ki Kashmir naki kam pentri bashirkai ki baladan nadu kapur ke ji olai lu jong kari hanrai mshimladan bale ai banweng ya kani ke jinge Menteri Rambado ulong baka Kashmir kalong kumau kodor jong kari bat ka jing pelat yaka na kijing kadai ka kamram bat ka jing kitkli bat ka sarkar NDA kala pendep yakani ula kenturu ya ki samla bakin pentur ban wanra ya ka jing kala ke India kadai kari jong ki kun samla kumta uwei pa uwei udai banya trailang ban kentiu irat ya kari syaki kerdan bakham chejrong Katanat ka kot ka kya jong ka sarkar pedeng kala play ya ka helpline na ka benta ban ai ki jingtip ki biadai bat ka jingpang novel coronavirus kani ka call center kan trekam baro arpol saw kanta bat unamba uday khanda iwei arlai khanda hinyo pranot saw hendriu Kibreu kila ban pun hauni unamba la daki kwa ban wat jingarap ni jingtip Chapang district but state surveillance officer but nakabanta ka nuku jingtip Chapang jingsumar hap ban pun show integrated disease surveillance program officer Kinong le jinglait kibala le China na du kasitari ukulalang kot mentakasnem kide ban ya thuhi daladi haka call center ne ka jaka sumar ka bajantam lada kisuthu bakidon yakidak jingshitom kum ka jingshin jurho bat ka jingshitom haka baring bat penhiar mensi Dakabashim Kharu halo kaching khie jong kaching pang novel coronavirus ha China katanat ka kot ka khya jong ka sarkar Meghalaya kalakintu yekinu kinu kibreu kiblalet cha China hakini kisngi baladam bat shakiwai kiri kibadon kini ka jingpang bakin pin itu iladi compare lakidon yakidak jingpang ni umdonru dakabapun ha ujivi ke EMRI helpline number iwei not pra jong ka Meghalaya ubatre kam baro arpo saukanta kinong tray kan sabtha ke ke badon kamban le kinu ke balawan na shakiri badon ke jingpang novel coronavirus ki badon ni kidak jingpang kum ke jingshit bajerho kide bandang da ki jingda khaman bat phone ya unamba iwei not phra bat pentip ya ke jaka sumar badon hajan dai ban sat bhai kikti bat banda set bhai ka khmut bat shintur haba sinria nijerho khanang banyada na ke jingsapreng jong kiknyang jingpang Menteri Yadari Rajnath Singh hinin kasngi ulasam ya ki khusnam na kabanta ka tabut ka ba itnat tam ha ka chimpin irong ha ka sngi Republic Arajar Arpo ha New Delhi ha ka ba ka tabut na Assam ka ba pin ya ka chingtibet jong ki priyo ha ki kamshna ya ki tiar kitar da ka kti bat ka lariti jong ka jilla kala yo ya ka khusnam kum ka tabut ba itnat tam bot sa ka Odisha bat Uttar Pradesh ha ka kardan baar Napadang kita nak trekam sarkar katabut jong ka National Disaster Relief Force bat ka Jal Shakti Mission kila syakjit kum kitabut ba itanat tam. Ka Central Public Works Department kala yo ek special prize na kabanta ka jingpin bala pensyong nong rim halor kapang Kashmir se Kanyakumari. Kani kadek All India Radio Shalom kabuan lam shapi ya ka kubor. Menteri Khana ka sarkar pedeng bapet yakatunat food processing industries Rameshwar Teni ulaong ba ka sarkar pedeng kala thmu banbu iki karkhana penmi jingbam hajan ki jakarep habaro ki jalla jong ka thanja telam mingi ulaong ba ka to ka netli na kini la dapshna bat la sedang pentri kamru
Umantri ulaya thu ekani habakran haka program ajin hikai halo ka Pradhan Mantri Kisan Sampara Yojana PMKSY ha aizol haka babun kinong sengkam na jong kibia day bat kikam marrem bat kidkhot jong kikan hun yarap ladi kilawan yeshimbanta Utele ulaya tairu halo ki scheme ba phe jong ka sarkar kibala banyarap ban pinhe yaki karkhana pinmi jingbam ha Mizoram Ulong baka thanjate la mingi kalong ka babyang bha banbo yakini ki karkhana bala pintre kamru kapto ka ni ki scheme PMK SY bakam thop yak jingera pisa na kabanta ki mega food park but integrated cold chain Menteri Ran Bado Narendra Modi ulong baka sarkar kadang yaitre bat shimbun kilat kilanti banyale ban kente arsha yak yok kakot jong kinongrap kat hagasnam arajar arphawar haba ajinkren haka third global potato conclave Gandhi Nagar Gujarat kasngi lengba ka video conferencing Modi ulong badaka chinatre shitom lang jong kinongram badaki butre kam ka sarkar lala ban penlong yak India ka way na pedeng kilaitli ki ri ka perthai ki bapen mi buntam e ki marba Ulong baka sokar pedengru kala shimi kilat ban kente yak jingpin mi yak marbam da ka baple yak karkhana pin mi jingbam kibalong shispa naka shispa lengba ka foreign direct investment but hakaban nang kente shushu yak lengba ka Pradhan Mantri Kisan Sampara Yojana Ka sarkar kala bu eka thong ban bu shispa nyoposan gigawatts ka renewable energy kat hakasnam arachar arphawar khanang ban penlong eka perthai ka bakot bakya katanat pisatengka kala ong balengba ka Pradhan Mantri Kisan Urja Surkasha Evam Uttan Mahabhiyan ka PM Kusum scheme ka sarkar ka pinkup bori kinong rep bakinlong kinong penmi yak boarding Given ta bakong san jong ka scheme kilong ki jingbo ya ka shipawa ja megawatts jong ka decentralized ground mounted grid connected renewable power plants da ki nongrap ki jingbo ya ka Katnyo point sun polak tali ki stand alone solar powered agricultural pump but ki jing penon kam da ka bor jong ka sngi ya ki shipawa ki grid connected solar powered agricultural pump Ka sarkar Assam kala kentu ya unong alam jong ka Alpha Uparesh Barwa bo onwan chakmat banyak keren yasuk habaya keren bekinong thok kubor ha Guwahati Menteri Pelatangka ka Assam ubalong ru convener jong ka North East Democratic Alliance NEDA Himanta Biswa Sarma ulong baka sarkar pedeng baka sarkar jela kin shashkor lada uwan banyak keren Ula kenturu ya kan hun king atyar jong ka Manipur bakan wan syakami jing ya keren yasuk Hakaway pat kalyang Menteri ulong baan kentup ya kaway ru kasinong ka Bomday jong kibodo hapo ka Satellite Council. Usarma ulong baga saskular kan long ka bakut bat bakhatu batan airu ya ki jingdawa jong ki jat penriu bodo. Shu ulong bakit khot jong baro saukan hun ki balapait na ka NDFB kin wan pendem wang hakalai pautarek menta ubnai hakamat Menteri Rangba Sarbananda Sonowal. Lapenlong ya kejingalap ban pensung tu patba hador kapang safe and disciplined driving with special reference to the new Motor Vehicle Act nakabanta kinongnya kali kamay bat kamtami kisamla bat patba jong kasur tura happy sangma stadium tura nin kasngi. Lapenlong ya kanika program da ka New Tura Development Forum NDTF rengkat kejingas nok tilang ka District Transport Office bat ka Tura Traffic Police ka NDTF ka wayni kisang Tremon sungba tura kalashim ya kanika sinjam na mar kejingja accident bakha kibalami na kadaw kejingnya kali klam akor bat kejingbua jong kinongnya kamtam kisamla. Katu ko kubor kalakut na All India Radio Shillong hagapo prabajeng inyasok baka Daily Station nakabanta ki kubor kani kadek All India Radio Shillong.